namkena kambe ka Master Xitsonga analyst Nchiyane of course hayi nomtethe le mnganelo FM of course la yi nga suka kusuka man hey navayingiseri ne then from there ta khelo la hi bini mayinga the president and then amakumu ta hi hetelela him psychology Mr December Vonyo yeah so it 1 ta May no hlamala hi post yo karhi of course leyi nga fika hi post mnganelo FM first of all very very swona va fike va vekela that poster la loko hi cheka very very swona ku na the artists ta ku hambanahambana laha nga event kwala ndeni swi mi swi vona kwala na Sun City and stuff like that so of course va fika va kombisa va tsala this post va ku Ziyakhala mo Sun City hi ku tirhisana Munghana FM laha ku pfanganyisiwa vunanga bya matiko ya Afrika leswi ta humelela hi Mugqivela ya va nyika details and stuff like that as you can see va tlhela va kombisa ku vunyanyeri ku ta va ku ri matutu vana va Ntavasi u ta cina rize ri peta hi vunanga byo tsokombela bya swiyimbeleri leswi katsaka Mthandeni Miss Java Ringoma Glingos King Monada Caspanyo Vest Dr Nothembi Tatestana na kambe Qadas whatever swi nga ta acquisition bias and stuff like that leswi va nga fika kombisa swona so if fika hi nghena ka ti-comments swi kombi na ku vanhu vo hlaya a swi va khomangi kahle no khe hi nghena ri ka ti-comments laniwa vo Ash kwalaho kha kombisa ku Munghana must fall and stuff like that vo Funcon kwalaho kha kombisa ku va representa which tribe tanihileswi mi swi vonaka kwalani van'wini wa Gaza va kha ku i madegere va useless ti-comments to tala ta ku hlaya in overall hi to 99 va against leswi nga fika swi postiwa laniwa na mhaka leyiwa ya ti tele guys loko hi cheka laha va kote ngopfu vanhu va kote ngopfu va kote ngopfu va makhe kwalaho ku ni nga humesa 350 ku ri hava Mr Post na penga okay as you can see so mara loko ni kha ni langutisa that poster very very swi tikombi na ku a ko va yena ntsena Munghana FM yi pfumala ku artist la because nangutela swi kona phalaphala va kona la na vona a va na artist so thobela vhevhena letin'wana ti-radio stations va na vona vanhu lava va representaka no khe hi langutisa la so vhevhela is clear ku Munghana FM a hi vona va hostaku the event swin'wana swa swilo leswi hi fike hi khe hi swi langutisa sweswo a hi vona va hostaku the event ivhesi ku hamba mi lo teka Dunsani Baloyi a swi ta antswa a vona va hostaku the event swi clear ma vona mhaka leyi so ya hi ku twisisa ka mina swo kahle vo invite-iwa na vona njhe as a radio station kwale ya tanihileswi na tin'wana ti-events mi nga mi swona mi kuma ku Munghana FM va rhambiwile laha mi kuma ku swi kona swilo swa vona laha swa vona swa Munghana FM ka event yo karhi I think swi fambe in that line ma vona mhaka leyiwa so but kona since letin'wana tixaka very very na tona ti na ti-artist ta tona I agree ku ri ya maybe va fika va negotiating I agree unless if maybe va negotiating swi yo tsandza I don't know but yeah so what can I say as Master T me ku twisisa ka mina na event ya vona va Munghana FM swi kombi na ku vuya kwale va support I can't really necessarily blame them ngopfu va va supporta le but yes kona ya swa make sense ku ri maybe kumbe swa lavo zama ku negotiate at least va va na artist yin'we va kova ku ri na benevolent president wona mhaka leyiwa loko ri thobela yi swi koti laha yi fambe na King Monada wa hina hi tsindze ku va hi famba na artist yikulukumba ya hina haleni hambi Mr Post Ben Mayengani or Dr Thomas Chauke na Dr Joyce Rima va rhandziwa that side I don't know so mhaka hi yaleyo it's a tough matter in a way yo ni twi na ku leswi tikombi na ku switichi swi nga swo rhambiwa in some way so since a swi vona very very na phalaphala yi hava artist la hi nga vula ku maybe ko va a coincidence
ivi mi kuma ku va ku ri na King Monada wo hi side ra hala ka Thobela hala I guess so because ha swi vona ku event leyi na vo side ra hala ngopfu a yi nga ri ngopfu swa vulimpopo so a yi na vulimpopo so that event in overall hey ku na question yin'wana la hi holela la yi ko Khasipanya Vesi na yena i xiyimbeleri xa ndhavuko a yi right yi right a kona swo event leyi na mani ku yi twisiseni ku ndeka yini a yi twisiseki yonga mi swa ndhavuko ndzi ri ku post leyi langutela henhla leyi va fika kombisa ku ku ya pfanganisa vunanga bya matiko ya Afrika loko ze hi matiko ya Afrika hi vulavula ngopfu hina hi sound liya ya vu black ya vantima ku nga ri swa hip hop a redzi guys mhaka yeleyo mi nga discuss na ngoko hansi ku mi vonisa ku yini but hi leswo ya tika and then of course ke veka Ben Mayengani no hi ti one time of course fika posta this image as you can see swona ku vele studio xexa sikiza so somehow swi komba na ku na xo vele xa Ben Mayengani as stated already ka yin'wana ti videos so ha ku busy ha swona kwala no hlavu hi yena swi ti komba ka ku na this time around a nga khoma tintambu ya mina nga vula ku hi swa kahle mina I do support it ku swi continue this way because I mean the only thing loko mo kha mi tsundzuka vele swi a ni twa va xota i hlawu vele a ku va mastering and mixing so a chayi loko mina I don't say anything wrong with it swi kahle and then ivi Dr Joe Shirimani yi ta hi mastering and mixing ku hawu va nga hopa mi swi ku last year xikwate njhani xikwate ngopfu last year even ya kahle from 2023 ever since yi win Dr Joe Shirimani ka mastering and mixing xikwate ngopfu hlawu 2023 na 2024 swi twini so obviously even 2025 swi nga fika swi tirha kahle as long ka tirha the same system wena mhaka leyi so ya hi leswo album yi busy vele khale yi sungurile yi sungulile ya khale yi sungurile guys khale ya hi leswo hi vuya ka Msayiko vhele ka siku na mihlovo sala titho ta mi yi fika yi endla hi live video leyi nga fika yi hi nyika an update yo karhi ya hi ngo hi vekela ka section yo karhi hi twa ku yi ri yini kahle ala umbyela magazele kaya ku ndile ku teni sweswiwa ni nga swi vona ni ku single after single so sweswiwani ni mi khomele surprise ya mihisa n'wana ta nga ni tirha na yena soon ta nga ni tirha na mihisa n'wana wa mina hi ba singili next month so boha kumeka ku ri na singili njhamba ma swi tiva kwa a ni hupi ni tshama ni hupa ma swi tiva na n'wina swo yimbelela swilo bebuleliwa leswi ni yo swi kombela ni yo bebulela ni tsaleliwe swona ku hayi Ben a xikipa xa Dolce & Gabbana hopefully hi xona I'm doubting okay a ho ya makete ya ha tani swi mi nga swi twa Msayiko yi ta ve another single hi May I should promise even the previous video very so van'wana voni mi kha mi support mi ku i mhaka kahle u kha yi humesa ti-single so ku ta kha ku ta yin'wana vhele mi swoni vhele yi ha ku humesa leyi yan'wana mavuyavuya na J John a yi twala kahle so a yi twala kahle swi komba yi la ku famba ngopfu hi line liya tinsimu leti trendaku a ya hala ku bandzumba I guess so swi komba na ku yi la ku tirhatirha na the youngsters and stuff like that na mhaka leyi so hi twa ku hi vona swo swi ta kha swi fambisa ku yini swi ta kha swi vonaka but ya swi ta vhele yi kha yi kuma na munhu wo va kha a zama ti-gig like some sort of a manager because ti-single na tona loko hi pace ya tona sweswi a ni voni ti ri ku ndleka mali leyo yi nga ze ku yi le ku ndleka mali ka nkarhi wa sweswi mo yona mhaka leyi so hi leswi loko ku ri amgeza subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe vito ra hlupeka u ri rivele thoni a nga na tidiploma vito ra hlupeka u ri rivele thoni a nga na tidigiri leswo titlasi tona ti-custom ta yena thole i xirivele loyi leswo titlasi tona ti-custom ta yena thole i xirivele loyi vito ra hlupeka u ri rivele thoni a nga na tidiploma vito ra hlupeka u ri rivele thoni a nga na tidigiri
leswo difensi tona ti-custom ta yena tone u swi rivele loni leswo difensi tona ti-custom ta yena tone u swi rivele loni siku ra nga ta ri tshuka ri swi tiva difense ku ri u ta cinca mavala siku ra nga ta ri tshuka ri swi tiva difense